tatangal daw kakabsat kitne. Dati pakita kanyayo ta kanay nga mapangpaungitan ta kanay naging nakakabsat kasi ti makikita. Pakita kanyayo ti kuan oh. Oh. Di ba naka-urnos ti badok? Kas makita yo naka-urnos. Am amin naka-urnos nag-alanak ti badok. Latta. Pasyarin tayo mo. Pasyarin tayo men at badbado ni Cheray. Kita nyo ti kinagulo na ay apo. Nagdulpet nga pag yan ang ti badbado nga mauawatan na yun. Tikas kasuhon ko lang. Diyos ko. Kanay nag-agkupkupin. Nasaya at may ti pinagkupkupin ko. Agikabil naktibado na. Basta kitak ti pagbadbado na. Kas ti kagulgulo na hanga mauawatan na yun. Hampay nga agkalibati kabineton. Diyos ko, niya ti pumpumen na ti badbado na. Napay sasaya atin ni ti agala. Syaklag tagkupinain. Pati bagada ti bado. Handa pa siya atin. Nyamit ti kastuyin na. Awanin nga mauawatan na. Naglalok sabi ti susyot ka. Badbado na. Diyos ko! Siya lang tigkup-kupinain. Paraitat ka lang ti hanger. Para baliktad ka lang ti bado. Dimpay amo nga saya atin mita pag pinagbadbadong mouth. Isang araw nga nakisinanak tayo minit kanyam. Tapos kagungungit. Makalayan ako. Kasano nga din nga makisina ti kabinet. Meron maraman pa di badbado ko. Basta gala naktibado. Nakulkol. Si kaman kakabsat ti nga masurong ti kasjay nga dati kabalay mo nga kwa. Nga naayos ti pinagluplupot na. Okay kasano ti pinangkupkupin mo. Damdaman nakulkul to manahon. Anya launay ti pinangkulkulkul na na. Ikupinin manin akas di lang. Kakaasin na ang kukupin na. Ano naman siya nga kupkupain? Siyempre, kasano, di pinakapaborito ko nga lupot na judulo. Ay na, Diyos ko. Uyudak, meron raman daging mo na. Ang punakmat ka damo para kupin ko. Pinagsisinak pa lagi ti shoshertain. Ang aming nga pante, katakwan. Pinagsisinak kong kakabsat hanggang tiniponin tagamin di damdamo. Ag tinipon ti kabinet me, ngimtata. Ngimtata gumarang nagtisariling ako nga kabinet kasi nga kadakkel. Tano kas jay kagsina ti bado men, hanggang tinipon Tano gala nagamin ti pante, kadawa. Damaki. Tumayab tuman di pantikon, mapanjen ti badbado, dajin ti short nga na isilsil. Kasi ka man ti agbirok ti kasi kabsat. Si ka man ti agapapura nga mapanji iling, alam damang isapsapulim to pelang data pantime. Agtatayab! Ang bukay ti kasta. Si ka man ti babae nga, dati kabbalay na nga kasta, sino ti masurong data. No si ka man mit ti agkupen, balik ta din dati lubong. Si ka ti para kupen, siyak para kulkol, anya ti marignam. Bale, siyak ti para inaw. Agsinsinoblat tamot. Siyak pa iti para sa labay. Para sa labay? Mino, para banlaw lang. There may sa labay, no, mabanlaw. Ana, baliktad din dilubang. Di na eh. Apay mabaliktad ko tilubong, di kay hindi nga na itumbugan. Ay na, Diyos ko. Tata. Nya, baliktad iti tilubong. Kupinik man dagi tubyag. Baliktad iti tilubong. Ana. Bong. Sige man. Bonglo. Tata ka. Huwag lusi man tatalay ito yan. Tas tunodam dama. Kulkul to manayin. Mawanin makauma. Makauma ti kastoy.